Reka turate inyamibwa, reka turate inyamibwa, umucunguzi wacu Yezu Kristu waducunguye twese. Yezu Kristu waducunguye twese. Ku isaha ya cyenda, ku isaha ya cyenda niho twagiriwe impuhwe, abamwizera yabahaye isezerano. Icyo uzasaba cyose, icyo uzasaba cyose, ugikuye ku mutima, uzagihabwa n'impuhwe za Nyagasani. Uzagihabwa n'impuhwe za Nyagasani. Reka turate inyamibwa, reka turate inyamibwa, umucunguzi wacu Yezu Kristu waducunguye twese. Yezu Kristu waducunguye twese. Mama Faustina, Mama Faustina yatubereye urugero rwo kwiyambaza impuhwe za Nyagasani. Aho wicaye mu ijuru, aho wicaye mu ijuru iruhande rw'Imana, igihe cyose uzahora udusabira, igihe cyose uzahora udusabira. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Jya ubasuhuza. Nitwa Mukanyandwi Alfonsina, nkorera ubutumwa mu ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango, nkaba mbarizwa no muri Communauté de l'Emmanuel segiteri ya Ruhango. Uyu munsi nk'uko mwabyumvise, natangiye ndirimba indirimbo yahimbiwe Mutagatifu Mama Faustina. Turakomeza tuganira ku butumwa Yezu yahaye Mutagatifu Mama Faustina bujyanye n'umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Bavandimwe, twibuke ko Mutagatifu Mama Faustina ari we ntumwa ya mbere y'impuhwe z'Imana. Ubutumwa bwe rero bwose tukaba tubusanga mu kanyamakuru ke nk'uko turaza kugenda tubyumva. Yezu yatoye Mutagatifu Mama Faustina kuba umunyamabanga n'intumwa kugira ngo amwifashishe mu kugeza ubutumwa bukomeye ku isi. Nomero y'1585 mu kanyamakuru ka Mutagatifu Mama Faustina, Yezu yabwiye uwo mubikira ati, mu isezerano rya kera noherereje umuryango wanjye abahanuzi baherekejwe n'inkuba. Uyu munsi nkohereje ku bantu bose witwaje impuhwe zanjye. Ntabwo nshaka guhana bene muntu bugarijwe n'umubabaro, ahubwo ndifuza kubakiza mbegereza umutima wanjye wuzuye impuhwe. Mu byanditswe bitagatifu tubona uko Yezu yakomeje kugenda agaragaza impuhwe ze. Abantu bose akabagirira impuhwe, n'abamusanga akabagirira impuhwe. Mu ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 9 umurongo wa 35 kugeza ku murongo wa 36 baratubwira Yezu agirira rubanda impuhwe. Yezu yazengurukaga imijyi yose n'insisiro yigisha mu masengero yabo, akwiza inkuru nziza y'ingoma y'Imana, ari nako akiza icyitwa indwara n'ubumuga bwose muri rubanda. Abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe, kuko bari barushye kandi bameze nk'intama zitagira umushumba.
abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe, kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba. Yezu atugirira impuhwe. Kuva na kera na kare Yezu yagiraga impuhwe. Tubona mu byanditswe bitagatifu aho yagiriraga abantu impuhwe, bakamuzanira abarwayi bafite indwara zinyuranye akabakiza. Natwe bo mu gihe cya none Yezu adufitiye impuhwe, aratureba akatugirira impuhwe, kandi yagiye abigaragariza mu butumwa bwa ruhango, mu isengesho ryagiye ritambuka mu minsi yagiye uko ibihe byagiye bishira, mu masengesho twakoraga yo gusabira abarwayi, akareba iyo mbaga akayigirira impuhwe, abamutakambira akabumva, akabagirira impuhwe, akabakiza. Izo mpuhwe ziyakunze kugenda azitugaragariza no mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu mibereho yacu ya buri munsi, mu marushywa yacu ya buri munsi, mu ngorane duhura nazo, mu burwayi duhura nazo. Usubisha amaso inyuma, natwe twese twagiye duhagararwaho n'impuhwe z'Imana kandi zikaturinda. Ziriya mpuhwe rero Yezu yagiriye imbaga y'abantu nizo zatumye ashyiraho umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Hari uburyo butanu Yezu yahaye Mutagatifu Faustina bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana. Uburyo bwa mbere, yamusabye gushushanya ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe, kandi iyo shusho akayandikaho Yezu ndakwizera. Uburyo bwa kabiri, Yezu yamusabye gushishikariza abantu guhimbaza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Uburyo bwa gatatu ni ukuvuga ishapure y'impuhwe z'Imana. Uburyo bwa kane ni ukwizihiza isaha y'impuhwe. Uburyo bwa gatanu ni ukwamamaza icyubahiro cy'impuhwe. Muri ziriya ngingo zose Yezu yatanze duhuriramo n'impuhwe z'Imana. Zidufasha gusabana n'impuhwe z'Imana ndetse no kuzakira iyo umuntu azibayeho neza kandi akazibamo indahemuka. Uyu munsi rero turibanda ku buryo bwa kabiri, ari bwo kwizihiza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, kuko ari wo twitegura kwizihiza muri uku kwezi kwa kane. Muribuka ko tuzawizihiza ku itariki ya 27 ukwezi kwa kane mu 2025. Yezu yabwiye Mutagatifu Mama Faustina yifuza ko habaho umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Yezu ati, ndifuza ko uwo munsi mukuru uba ikiramiro n'ubuhungiro ku bantu bose, cyane cyane abanyabyaha bikabije, nubwo nababaye bikabije abantu baranga bakorama. Mbahaye ubundi buryo bwa nyuma bw'umukiro, ari wo munsi mukuru w'impuhwe zanjye. Umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana rero murumva ko washyizweho n'impuhwe z'Imana, kubera impuhwe Yezu adukunda, kubera urukundo Yezu adukunda, aho agira ati nshyizeho ubundi buryo bwa nyuma bw'umukiro, ari wo munsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Ni twebwe rero yawushyiriyeho. Uwo munsi ntukaducike, kuko ni uwacu, turi bugende twumvamo ibyiza tuwuvomamo. Arakomeza agira ati, nibadashengerera impuhwe zanjye bazorama burundu. Akanyamakuru nomero 699 mu kanyamakuru ka Mutagatifu Mama Faustina aragira ati,
Kuri uwo munsi kandi umutima w'impuhwe zanjye uba ufunguye. Suka inyanja y'ingabire ku bantu bazegereye, isoko y'impuhwe zanjye. Suka inyanja y'ingabire ku bantu bazegera, isoko y'impuhwe zanjye. Murumva ko ari amasezerano meza kandi amasezerano adufitiye akamaro. Umuntu wese uzahabwa penetensiya agahabwa ukarisitiya azaronka imbabazi zuzuye z'amakosa ye yose n'isonerwa ry'ibihano kuri uwo munsi. Amasoko y'ingabire z'Imana yose azaba afunguye. Ntihakagire umuntu n'umwe utinya kunyegera, nubwo ibyaha bye byaba ari umukara gute, impuhwe zanjye ni nyinshi. Ntihakagire umuntu utinya kunyegera, n'iyo ibyaha bye byaba ari umukara gute, impuhwe zanjye ni nyinshi. Ayo ni amasezerano ya Yezu aduha, atugirira ko tutagomba gutinya kumwegera niyo twaba twarakoze ibyaha bikomeye. Ntago atwitiranya n'ibyaha byacu kubera impuhwe ze, ngo ntitugatinye kumwegera kubera ko impuhwe ze ari nyinshi zirenga kure ibicumuro byacu. Bavandimwe rero, aya masezerano ni ayacu. Ntitugatinye kwegera Yezu, cyane cyane kuri uriya munsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Ntituzatinye kwegera Yezu, ngo amasoko yose azaba afunguye y'impuhwe z'Imana. Ari twebwe afunguriwe, ari jyewe, ari wowe. Waba urwaye, waba uri muzima, ubuzima waba urimo bwose, amasoko y'impuhwe z'Imana ku munsi mukuru w'impuhwe z'Imana aradutegereje, aragutegereje. Muzaze twakire ayo masoko y'impuhwe z'Imana. Ntidutinye, Yezu arahamagara buri wese. Umunsi mukuru w'impuhwe wavuye mu mutima wanjye. Ndifuza ko uzajya wizihizwa ku mugaragaro ku cyumweru cya mbere gikurikira Pasika. Abantu ntabwo bazagira amahoro igihe cyose bazaba batarahindukirira isoko y'impuhwe zanjye. Aya magambo ni Yezu ubwe wayivugiye, ayabwira Mama Faustina amusaba kubyandika. Mu bihe byagiye bitambuka, twagiye twumva ubuhamya bwinshi bw'abantu bagiye baza hano mu Ruhango kwizihiza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, kuko bakaza biteguye, bakegera impuhwe z'Imana, bakazitakambira. Impuhwe z'Imana zarabumvise. Dufite ubuhamya bwinshi. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2002 hano mu Ruhango twatangiye kwizihiza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana tugendeye ku magambo Yezu yabwiye Mutagatifu Mama Faustina. Abantu benshi bagaturuka hirya no hino baje kwiyambaza impuhwe z'Imana, baje kwakira ingabire y'Imana, nk'uko yatubwiye ko twasomaga ko amasoko y'impuhwe z'Imana aba yafunguye kandi afunguriwe buri wese witeguye neza. Kuva icyo gihe rero twahimbazaga umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, abantu bakaza ari benshi hano mu butumwa bwa Ruhango, kandi koko bagahura n'impuhwe z'Imana, bakabona ibitangaza by'Imana. Impuhwe z'Imana zikabaruhura, zikabakiza, zikabaha ubuzima. Abagiye kure abanyabyaha bakongera kwisubiraho kubera za mpuhwe z'Imana zabahaye imbaraga zo gufata icyemezo cyo guhinduka. Muri abo bantu rero
harimo umuvandimwe wo mu bihugu duturanye yaduhaye ubuhamya atubwira ukuntu mu gihe kimwe twiteguraga umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, ariko akaba yari aturanye n'abantu bari bafite umurwayi warembye cyane, yari yararwaye kanseri y'umutima, ku buryo kwa muganga bari baragerageje kuvuza ariko biranga, kugeza ubwo bababwiye bati ubushobozi bwose twarabukoze. Bagerageza no kumujyana mu bindi bihugu ariko indwara iranga iba kabutindi, umurwayi ntiyakira. Nibwo rero bamuzanye bamurekera mu rugo aho yabagaho yiryamiye, barabuze ikindi bakora. Igihe kimwe rero umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana wegereje, wa muturanyi wakundaga kujya aza gusenga hano mu Ruhango, azi ibyaho, azi ibitangaza by'impuhwe z'Imana zikora, nibwo yagiye arabasaba, nimumumpe nzamujyane mu Ruhango tuzajyane kwizihiza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Ababyeyi be rero kubera ko babonaga arembye, baravuga bati ibyo usaba ntibishoboka, uyu muntu ntago wamugezayo, yakugwaho. Ariko undi arahanga arahatiriza kubera ko yumvaga ingabire y'Imana imuhata. Bavandimwe, buri wese aba afite aho Yezu amutegerereje. Agira amayira menshi twebwe tutarondora. Ntitukihebe ngo tuvuge ngo byararangiye, ngo bizagenda gute, ese nzabaho nte, ese nakira, ese nzashaka gute, ese nzabona akazi gute, ese nzabona urubyaro gute. Impuhwe z'Imana ibyo byose ziba zibizi kandi zikadutungura n'igihe tutazi. Impuhwe z'Imana zo ziradusanga zikatugirira neza kuko ziba zizi ubuzima turimo, n'amaganya n'iminihiro yacu ibigera ku Mana, impuhwe zayo ikazitugaragariza. Nguko uko yamuzanye rero arembye, ariko nawe asenga ati Mana umbabarire ntazagwe mu nzira, rwose uzamfashe bariya bantu, uriya muryango uzabone ikuzo ryawe. Nguko uko rero uko umuntu yamuzanye. Ku wa gatandatu ubanziriza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, haba umutambagiro mutagatifu. Abantu bose baba baje baturutse hirya no hino, hakaba umutambagiro. Muri uwo mutambagiro rero kubera ko umurwayi yari afite yumvaga adashobora kuba yabasha gutambagira, yaramujyanye amuryamisha ku mukeka muri chapelle imbere y'isakramento ritagatifu, wajya gutambagira. Nuko umutambagira urangiye nimugoroba, noneho aza yihuta ati reka njye kureba umurwayi nasize muri chapelle. Ageze muri chapelle asanga wa murwayi yabyutse aricara, ndetse yaniyivanye hanze agaruka muri chapelle gusenga. Yezu ni mwiza bavandimwe, arashoboye, nta kimunanira. Impuhwe z'Imana zigera kure cyane, zishobora ibyo tutakishoborera, zidukura ahantu hakomeye naho twe tuba twumva ko bidashoboka. Imbere y'impuhwe z'Imana nta kidashoboka, byose birashoboka. Nibwo rero bwarakeye ku cyumweru, isengesho rirakomeza. Wa muvandimwe yaje ateruye, yaje acigatiye, yatashye yigenza. Mu isengesho ryakurikiyeho ry'ukundi kwezi, bagarutse kuduha ubuhamya, atubwira ukuntu yakize, azanye n'umubyeyi we, baje guhamiriza ibyiza Imana yabakoreye, baje kubihamiriza imbaga nyamwinshi. Impuhwe z'Imana rero ni nziza. Uriya munsi urakomeye cyane, kuko nk'uko Yezu abitubwira ko impuhwe ze ziba umutima ubufunguye koko, kubiteguye neza, baza kwakira impuhwe z'Imana, bahura nazo, kandi impuhwe z'Imana zibagirire neza. Ntitugatinye, Yezu ni muzima, Yezu aradukiza, kandi impuhwe ze ni igisagirane, zihora zidutegereje igihe cyose. No muri uyu munsi mukuru twitegura kuri iriya tariki nababwiye kuri 27 z'uku kwa kane, Yezu aradutegereje, Yezu aragutegereje. Nyamuna ntuzabure
muzaze twakire umukiro uturuka ku Mana. Mwitinya, nimuze dufatanye kwakira impuhwe z'Imana. Ubuhamya ni bwinshi. Hari n'umubyeyi wari umaze imyaka 7 atagira urubyaro, araza avuga ati, Nyagasani, nubwo numva intege ari nkeya, ariko ngiye gutambagira, kandi mu mutambagiro ngendane nawe, umpa imbaraga kandi ndagusaba urubyaro. Rwose nyuma y'isengesho rirangiye, mu gutambagira niho yumvise ngo ijwi rimubwira ngo rimuhumuriza ngo nahumure, umwaka utaha azaba akikiye umwana. Iryo jwi ryumvira mu mutambagiro. Nuko rero kuko umwaka utaha yari akikiye umwana nk'uko Yezu Nyirimpuhwe yabimusezeranyije. Ni ibitangaza byinshi Yezu akora ku munsi w'impuhwe z'Imana, ari ibyo abantu bamenya, ari ibyo batamenya, nk'uko koko umutima wa Yezu ubukinguye koko, kandi ukinguriye buri wese. Isezerano rya buri wese rero Yezu ararimugirira, ni iryanjye, ni iryawe, ko abantu bose bazitegura neza nk'uko babitubwiye haruguru, bagahabwa penetensi, bagahabwa ukarisitiya, bakiringira impuhwe z'Imana. Impuhwe z'Imana, ya masoko abamanukira, za mpuhwe z'Imana, ya nyanja y'impuhwe z'Imana zitwisukaho, zibisukaho. Nahamagarira rero buri wese kandi mushishikariza kutazabura uwo munsi. Ni umunsi ukomeye cyane kandi Yezu yashyiriyeho buri wese. Ni umunsi ukomeye cyane Yezu yashyiriyeho buri wese, ntituzacikana. Mu myiteguro rero Yezu adusaba kandi aduhamagarira, duhabwe penetensiya, duhabwe ukarisitiya, twitoze kwizihiza impuhwe z'Imana. Isaha ya 9, isaha ya 9 ni saa 9 z'amanywa mbabwira, aho umwami wacu Yezu Kristo yaciye ku isaha ya 9, saa 9 z'amanywa. Kandi dukomeze twitegura, tuvuga ibisabisho by'impuhwe z'Imana, tuvuga ishapure y'impuhwe z'Imana, dukora ibikorwa by'urukundo nk'uko Yezu abiduhamagarira. Kandi ndabashishikariza kuzakora noveni itangira ku wa 5 mutagatifu, noveni y'impuhwe z'Imana, nayo idufasha kwitegura neza kuzizihiza uwo munsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Ngana ku musozo, ndahamagarira abantu bose ko twese twazagira inyota yo kuza kwizihiza impuhwe z'Imana. Ntihazagire ubura, ntihazagire ucikanwa. Yezu ategereje buri wese. Ntihazagire ucikanwa kuri iyo ngabire, ni ya buri wese, kuko Yezu aradukunda, kandi urukundo dukunda ntarobanura. Twese aradukunda nk'abana be, nk'uko yifuza ko twese twaza kwakira izo mpuhwe z'Imana, kugira ngo zongere kudusubiza mu murongo w'ubuzima, kandi zongere kuduha gusabana nazo. Ngana ku musozo rero, Yezu yakomeje kutuhamagarira kwakira impuhwe ze, aduhishurira umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Atubwira n'uwo ari we, atubwira n'icyo twifuzaho, ahasigaye ni ahacu. Dukomeze kandi dusabira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 n'abo yagizeho ingaruka, tubature impuhwe z'Imana. Murakoze. Mwari kumwe na Mukanyandwi Alfonsina. Mugire umugoroba mwiza.